Ne morate biti profesionalni fotograf da biste napravili sjajan snimak. Sve što vam je potrebno je jednostavno biti na pravom mjestu, uhvatiti pravi trenutak i udari u dugme zatvarača. Autori sljedećih fotografija pokazuju da za stvaranje nečega lijepog vam nisu potrebni posebni grafički alati. Samo iskoristite svoju maštu, a rezultat vas može duboko iznenaditi. U nastavku pogledajte 15 apsolutno prekrasnih fotografija napravljenih bez Photoshopa. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, obavezno ostavite like, podijelite ovaj video sa vašim prijateljima i subscribeujte se na kanal za još novih videa. A do idućeg videa, pozdrav!